इमेज पाउदम मियेंग ताबेरी बसिंगबु अहान वक्तदा बिनिताना तरामनो चबगलोयना कुरुमजरी हौजिक पाउदम असिगी मरोय पाउ थमजरी होकिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय 58 थेंगनाख्रे मियोय अमना लैखिद्रे खुलसिंगी खुलाकपसिंगी मतेंग याउदना वार अगेंस्ट ड्रग का मरी लेना पॉपी थाबा थिंगबदा माय पाकपा ngamloi हाइना एसपी विक्टोरिया यंखोमना फोंगदोखरे सकनाय रवि बॉक्सर मैरी कोम की मपुरोबा के ओंखोलर लाकदरिबा असेंबली इलेक्शन दा मिरेप ओइरगनी लोयना रशिया दा कोरोना वायरस नाबगी मसिंग वांखलकपगा लोयना सिबगी मसिंग सु यांखलकली मपुंग फॉलो बिरसे कोविड-19 पेंडेमिक असिदा होकिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुर दा मियोय 58 नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे मियोय अमना लैखिद्रे पुंगफम असदा मियोय लिसिंग अमा चनिपान कुनिथोय टेस्ट तौकी मदुदा मियोय 58 असि पॉजिटिव ओइबदगी ngasi कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 3.2 यौकी स्टेट असिगी ओइना पेंडेमिक असि होबदगी ngasi फावदा अपुनबा मियोय लाख अमा लिसिंग कुलुमदोय साट्रो हुमफुनिपान कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे मियोय लिसिंग अमा चमापन कुन लैखिद्रे अमदी मियोय लाख 3 लिसिंग हुमफुमंगा चमापन मरफु मरीना टेस्ट तौख्रे हौजिक एक्टिव केस ता मियोय 709 लेरी ngasi मियोय 94 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी अपुनबा कोविड रिकवर तौखिबा मिगी मसिंग लाख अमा लिसिंग कुनमाथोय सुबना निफु सुख्रे स्टेट असिगी ओइना हौजिक रिकवरी रेट चादा 93.98 यौरे कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के ओइना होकिबा पुंग कुनमरीदा डिस्ट्रिक्ट दा हांगलिबा कोविड टेस्टिंग सेंटर सिंगदा मियोय कुनमाथोय टेस्ट तौबदा मियोय अमा पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे मियोय सिंग अदु लेंगाना चलाइबा कोविड टेस्टिंग सेंटर तराहुमदोय जीवन हॉस्पिटल अमदी इमा हॉस्पिटल दा मरी टेस्ट तौबदा जीवन हॉस्पिटल दा मियोय अमा पॉजिटिव ओइरंबनी हाइना डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर कक्चिंग डॉक्टर केशव सिंगा मोरंग थेमना पिरकपा रिपोर्ट ना हाइरी मालेम पुंबगी ओइना कोविड पॉजिटिव केस क्रोर कुमरी लाहुमपुआपन चाटुक तरा मरी यौरे लैखिदबना लाख यांखै लिसिंग तरेट चौंगा मौद्रा तरुक सुख्रे अदुगा नारंबदगी फरखिबना क्रोर कुनिथोय लाख कुंथ्रा तरुक लिसिंग यांखै तरेट चौंगा यांखै मापनी पेंडेमिक असि सैथेंग फंगना कोविड पॉजिटिव केस ख्वाइदे वांगम लेबाक यूएसए न ओइरी लेबाक असदा पुनबा मियोय क्रोर मरी लाहुम फुतरेट लिसिंग हुमद्रा माथोय समापन हुमद्रा मापन कोविड पॉजिटिव ओइख्रे इंडिया न केस क्रोर अहोम लाख निफुनिथोय लिसिंग हुमफु सामरी हुमद्रा थेंगदुना अनि शुबदा अदुगा ब्राजील न केस क्रोर अनि लाख 13 लिसिंग मौद्रा हुमदोय सामरी सुबना अमा थेंगदुना अहुम शुबदा लैरी इंडिया लेबा के ओइना महाराष्ट्र स्टेट न कोविड केस लाख हुमफुतरुक लिसिंग मापन चनी मौद्रा निथोय थेंगदुना अहानबदा केरला न केस लाख निफापन लिसिंग यांखै मरी सुबना हुमफुमदोय थेंगदुना अनि शुबदा अदुगा कर्नाटक न केस लाख कुमापन लिसिंग मरफुतरे चाट्रुक मौद्रा मरी थेंगदुना अहुम सुबा पॉजिटिव केस मसिंग याम्बा स्टेट ओइरी ngasi numidang pung manga khara helakpada ims tv amasung impact tv anigi signal faunariba trunk line ki optical wire wobagai lera sobama pada kanagumba miyoi kharana atamnana kakthatlamle wire kathalambasna maram oiraga impact news na present toba manung hutna tharongi kanana mla oigadori kaksing ac haina mingthonba tharam ama live telecast tawringai gi matamda ims tv consumer singda थरमदु यंगहनबा ngamkidabagi khudongchadaba chauna thokre matamatanggi I pau kaya piduna miyamgi mit mai ohenba honaribani ngasi miyamna ngainaduna lakpa tharama live telecast toringagi matamasida atamna toba manba thongda wire kakpibagi thodok thon biduna miyamda ayat apanba pibiganu amasung miyamda tharamadu live oina yanghanba ngamkidabagi damak warobiganu haina ims tv gi maikaidagi miyamda khangalakli सी चेन थालम बजिना मरम ओरगा हुजिक इमेज टीवी ऑफिस ना सिग्नल फंद्रे सी वादी जो अनि बवा गनते थुदेक पिरमी बवादी जो अवांग बवाने सिदा उरिबो वायर जिंग सिदा कि अखोय कि वायर दोन हेन वांगना लाइबो वायर ने दुबु कमा करम मोंग द चेन थट पिरमी नो जो कक्सिंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सोरा बाजार दा ngasi नुमिदा वायरम पुंग तरम ताबदा कार नंबर ना WB02AM4836 ना थोंबदगी लंबी मताइदा सलंबा मियोय अहुम कुदक्ता लैखिद्रे मियोय अमना सोकपदगी लाइकनाख्रे गाड़ी अदु इम्फाल माइकैरोमदा थगलकपनी असोकपा अमदि असिबा मियोय सिंगी ममिंग मथा खंगबा ngamdri
Mathang sahi lising ani kunithoida pangthokadoriba Manipur gi General Assembly election ga mari lena ngasi 37 Kaksing Assembly constituency gi polling station number 37 by 11 37 by 12 amadi 37 by 13 da BJP gi phiral singkhatpa hokre phiral singkhatpa gi thoramadu da Kaksing AC gi MLA M Rameswar Singha amadi BJP Kaksing mandal gi office bearer singsu saruk yaki thorongga mari lena MLA M Rameswar na hai ngasi Bharatiya Janata Party na 2024 fawa Delhi da power paiduna lergadabnina Manipur da su lakadoriba taranithoi suba assembly election asida Bharatiya Janata Party na absolute majority lauraga sarkar semagadabnina Kakching Kendra da su Bharatiya Janata Party gi candidate ama kahalagadi Bharatiya Janata Party na pairiba sarkar asina Delhi da gi amadi Manipur da gi thadar percent mayam duna Kakching Kendra gi awaba amadi Saukhat Khongthangi Thabaksing Mayam Punamak Mapung Phana Tawangam Lakadori Batarani Suba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda Khangabo Kendra BJP gi Mirep Mai Pahan Nabagi Pandamda Khangabo BJP Mandal gi polling number 35 by 28 ki oiba Mandal Booth Pravas amangasi Sangayum Pham Nonghoda Pangthokibagaloena Hana Congress ki Waka Ramba Miyoi Sani Yankairomna BJP de Yorotuna Kendra Sigi intending candidate KS Manjar Mangangda Chogolakpa Singbu Lengyan Pi Yan Biduna Taramna Oki Ngasigi Taramaduda Khangabo Kendra gi BJP intending candidate KS Manjar Mangang na haikibada Kendra Sigi Congress ki home polling ni hainariba mafam asida ngasidi mifam kaya marum pangthotuna miyam amana leptuna support tawbirak pasna lakadorbe election dadi Khangabo Kendra da Congress hogolakpa ngamlaroi meeting pangtholiba mafam sing asidasu mi thotana haiduna topa candidate ki worker singna thorang kaya paikhalaki adubu mai pakpadi amata ngamkhidre haiki Kulgi Kulakpa Village Chief Singi Mateng Yauduna War Against Drug Marilena Poppy Taba Tingbasi Mai Pak Pangamloi Sakot Pagi Khongthangasi Poppy Tabado Oibeya De Haibasi Horak Liba Naha Singda Kangalasi Haina Kakching District SP Victoria Yankomna Miyangi Pukning Singsilakli Wapama Singasi Manipur Lengaki War on Drugs Marilena Kakching District Police na Satharakpa Poppy Tharamba Manghan Bagi Khongthangi Saro Amoina Sahiasi January Kuntrada Kakching District Police na District Police Asigi Waikong Police sa Sangi Manung Chanalaiba Chandel District ki New Sayang Village ki Chanathong Hill Range da Tharamba Poppy Pambi Singyan Tatuna Manghan Krabatungda ngasi amuk maphamadu da chatuna makhata na amuk hanna Poppy Pambi Tharibra haina Yengsin Bagi Khongsat ka Marilena SP Victoria Yengkhomna Khunja Singda Phongdok lamkhibani Kakching District Police KSP Victoria Yengkhomna lusingduna District Police asigi additional SP Y Joy Ras amadi additional SP Romendro na lusingba police team yauna tay officer singa loina chatkiba ngasigi Poppy Tharibra haina yengsinbagi khongsa duda SP Victoria Yengkhomna makhata na hai mafam asida Poppy thabadagi Yantatuna Manghanki Hariba Pamsing Asida Makatana Poppy Tharibra Haina ngasi New Sayang Village Asida Yengsin Balakpani Kula Sida Mamang Sahida Kulgi Sip Amadi Kunja Singna Poppy Thabagi Thabak Makatana Taudanaba Puna Wakal Taminabagi Thara Ama Pangthotuna Warep Ama Lawinaki Warep Adubu Ngakmina Duna Mapamasta Poppy Makatana Tharam Daduna Jungle Amagumna Tambangamle District Police Ki Makaidagi Makatana Su District Astagi Mayai Kabachinjak Muthatpada Kul Lekai Lusing Bamadi Mihut Singh Sip Singh Kulakpa Singna Cooperate Tobiduna Manipurama Malemasagi Patraba Drug Asibo Lana Sinabasi to Onanaba Todang Lominasi Pongdoki. Yamna harawi akhoi ngasi matamduda madi ko amaba popina thalamaba area si jungle olame masigi credit asi akhoi chief da new changi chief da pizari aduga mahakna haibida su akhoi thangnaba mafam sida su khara jungle si khokthokpa horami aduma khundugi decision launa khibagi matung ina mafam asi su adum moina fine de to halaga poppy plantation to hande na so tambire aduga sugumba aphaba step asi ekhoina chief singi mateng yaudana ekhoi war against drug or poppy destruction si ekhoina ngamoi aduna ngasi ekhoi new chayang gi chief na tobi basi sumaina mafam khudimakta singi chief singna cooperate tobiraga ekhoi manipur amadi malem sidagi phatraba drug asi misuse tobasi to hananaba achoba thodang nobiu Khongcha Saru Yakiba New Sayang Kulgi Sip Leon Kamongna
ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯐꯨꯛꯅ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ऑन ड्रग्सꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯄꯣꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯌꯥꯡꯒꯤ ꯆꯤꯐꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯐꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯌꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯂꯤꯌꯣꯟ ꯀꯥꯃꯣꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯐꯨꯛꯅ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ऑन ड्रग्सꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯝꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯈꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯜꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕ ꯊꯤꯡꯂꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯤꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯋꯥꯀꯣꯡ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭राꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯌꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯝꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝꯅ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ वांखेम केंद्र मिरेप ओइखिबा सोशल वर्कर कांगाबम जदुमनीना केंद्र असिगि मनुंगदा लेरिबा नहा ओइरिबा कयाबु निशागी पाक्तगी कननबा लोकल क्लब सिंगा लोइनदुना लंपाक सिंग लेबाक थोंदुना अमदि मई थांदुना सेमजिन साजिनबगी थबक मखा चथरकपा ओइना ngasisu केंद्र असिगि मनुंग चना लेबा फौदेंग कैरानबिगी लंपाक अमदि अकोइबगी लंबी सिंगदा मई गालहन्नबगीदमा स्ट्रीट लैम्प 35 गलोइना मई असि थानबदा चंगदबा मेटेरियल सिंग अमदि सेलगी मतेंग तेंगबांख्रे मई गालहनबदा पोलम सिंग अदु मतेंग तौबीबगीदमा अपेमा फोंदोलदुना फौदेन कैरामबी यूथ क्लब के सेक्रेटरी टी निताईचान सिंगाना फोंदोरकपदा फौदेल कैरामबीगी तोरबा लंबी अमदि लबुक लंबी असि हाना ममदुना लेरंबदु ngasidi स्ट्रीट लैम्प कया मतेंग पांगबिरकलबनिना अमंबदगी नुंगाइतबा कया मायोकनरंबदु कोकपा ngamlagani लाकलिबा नोंमाइजिंग फावबगी मनुंगदा स्ट्रीट लैम्प सिंग असि फिट तौनबा होनगनी मसिगिदमा सोशल वर्कर जदुमनीबु अपेमा फोंदोलदुना जदुमनीना तौरु तौरुबा खुदिंगदा माइ पाकपा ओइरसनु हाइना फोंदोलक्खि जनता दल यूनाइटेड की 19 सुबा मपो कुमोन थरंग असि पार्टी असि ऑफिस होदाम लेरकता पांगथोखरे थरमदुदा मैस्नाम दोरेंद्र सिंह चीफ जनरल सेक्रेटरी लिमजाले हाउकी सीनियर बीपी हंकंपाउ टाइटल स्टेट प्रेसिडेंट सरुक याखी हिराम असिगा मरी लेना पार्टी असि चीफ जनरल सेक्रेटरी मैस्नाम दोरेंद्र न फोंदोखिबदा पार्टी असि लिसिंगनी अहुमदा लिंखखिबनी पार्टी असि बिहार दा इहान लिंखखि बिहार दा चखत थोरांग अमता पाइखतपा यादबा गुंडा सिंगा यत्खाई थिंगाबा पिरकु मतमदुदा पार्टी सिना पुनसिनदुना सेमकिबा पार्टी नि ngasidi मणिपुरदसु पार्टी असिबु नुसिबिबा मियोय मसिंग यामना लेरे लाकदोरिबा लिसिंग अनि कुनिथोई इलेक्शन दा जनता दल न यामद्रबदा 15 दगी तादना मिरेप पुथोतुना सोइदना लेंगाक सेमबदा यावरगनी हाइना फोंदोखि माना मखा तारादुना सेंटर दा ख्वाइदगी बीजेपी गा समिनरिबसी पार्टी असि खक्तनी सोशलिज्म दा युमफम होइदुना संगकिबा पार्टी असना लेंगाकपा बिहार दा अंगकपा मोंगदा चखतख्रे नुपी सिंगदा महि निंगथिना तमहनबा चखत थोरांगी थबक कयादा मांग थाना बिहार दा संगसिनबा ngamlaklibasi पार्टी असि होनाजबनी हंदक्ति सोइदना लेंगाक पाइबदा यावरगनी हाइना फोंदोखि हौखिबा अक्टोबर तांग अमदगी हौरगा लेबाक सिनबा थोंगना चथखिबा क्लीन इंडिया कैंपेन सरमो ओइना खांगाबो पार्ट 3 ग्राम पंचायत की सेल्फ हेल्प ग्रुप कुलुमदगी नुपी चामरोमना खोंगलकपा सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल सिंग अमसुंग पॉलिथीन केजी 400 रोम ngasi थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की स्टाफ सिंगना कलेक्ट तौरगा थौबाल कुनौदा लेबा मसिगी डंपिंग साइट ता थौंख्रे ngasi कैंपेन अदुदा सरुक याखिबा जीपीएससी के प्रधान नॉमिनी मोइरांगथेम मंगलेम जाउना हाई हौखिबा अक्टोबर तांग अनिदगी जीपीएससी की मखादा लेबा नुपी सेल्फ हेल्प ग्रुप कुलुमदगी वॉलंटियर चाम हेनबना जीपीएससी की प्लास्टिक फ्री जोन ओइनबगी पांदमदा प्लास्टिक खुंदोकपगी थबसी चथरकपनी मसी मखाताना अदुमक तौखिगनी हाइबा वाफमसु महाना मखाताना फोंदोरखि
Saknai Rabi Boxer Mary Kongi Mapureba ke Oncolor 59 High Court ST Assembly Constituency dagi lakadariba Assembly election da mirep oina songthok lagani haina ngasi lauthokre ke Oncolor si Assembly Constituency asida hoji MLA oiriba Congress lusing ba TN Haukik Kalamba panagani haina thajanari hojik phawbagi oinadi mahakna political party amatada yawba leitri ke Oncolor na mirep oiragani haina lauthokpagi amadi mahakpu blessing pibagi tharama ngasi Churachandpur district ke Samulamlan Khulda pangthokre Tharamaduda Saiko Esida Laiba Tongan Tongamba Church Leader Singh Bilasip Singh Amadi Mihut Singh Social Worker Nupi Singh amasung Youth Leader Singh Nasar Yaki Tharamaduda Wangaduna ke Oncolor na Mahana politics da khongdarakliba si mahaki constituency da hingliba miyangi punchi mahingasi uraga miyangi darkar laiba sing phanganabagidama tongan ba chakhot khongthang sing paikhatpa mathau tai khanduna pirep asi lorakpani haiki Thoramadui manung chana sport material amadi minung sigi khudol sing ke Oncolor gi maikai dagi tongan ba youth club amadi village leader sing da khusinaki Lions Club of Kaksing Greater na sinuna hayeng ayupung 13 taw matamda Seska Public Hall Ningthau Lekaida sahi 12 phawgi manung delaiba angang sing sport painting competition ama pangthok sagani yawbi ningba singna hayeng ayupung 13 gi mangoina Seska Public Hall da lakpi bagaloyana sport painting competition asida saruk yaraba yagani loyana hunger relief campaign gi sarwamoina Lions Club of Kaksing Greater da list special lakiba beneficiary singda so seng kg manga yan thok jagani beneficiary singna matam sana lakpina baning singli haina Lions Club of Kaksing Greater gi president thadarak parcherol amana hairi Chagangi Liangmai Singi Maroi Bakumai Oriba Chagangi restricted holiday oina lauthopinaba Assembly da amukasu putholagani haina Forest Minister Awangbo Nyumaina ngasi Tamai Headquarter Authority na sinna Tamai da pangthokiba Chagangi gi thoramda phongdokre Tharamadida Tamai gi oiramba Liangphibo Kalengta ADC Khunpung amadi Renew Nyumai SDO Tamai yauna khulkhul gi lusingba amadi CSO gi lusingba kaya su saruk yaki Tharamadida Minister Awangbo Nyumaina haikibada hawkiba sahida kumayasi restricted holiday oina lauthokpinaba Assembly da puthoki adubo khudong chadaba kharadagi lauthokidre handaksu Assembly da amuk puthokduna restricted holiday oina lauthokpinaba haijagani kumayasi Liangmai Singi nat amadi saktangba yamna mari leinaba kumaini haiki tharanga mari leina nat ki oiba isai jagoi kayasu utki Churachandpur da phongba nungtigi se phong pauche jogam tudegi ngasi mapanak suba sahi gi kumon thoram pangthokre Tharanga Marilena Orphanage Home Singda Kudol Posing Piki Bagloena Pause Sigi Marbheng Churachandpur da laiba office da editor staff amasung member singaloena Jogam Tudye Sepong asigi damakta prayer toki ngasigi Tharamadu S Nengkhalion editor Bruce K Tangkhul joint editor John Changpao Shamte assistant editor Kevin Dominion Thogdung sports editor Dr. S Thangboy Joe translator Elder Chauhendo General Secretary Joe Sangnapang Dalpina Singba Myoy Sing Saruk Yaki Fruit Plantation Mission FPM Kumbong na Sinduna Class 10 amadi 12 ki exam da mai pakraba mahiroi singbu puning thogaipo oina felicitation tharama Kumbong Maya Lekai Community Hall da pangthokre Tharamadida Professor SOD Secretary Rings Impal ki Dr. Lenin Nilamani Singha Member Urambam Jela Parishad S Malanganbi Laima Member Yaro Bamdiar ZP Srimati Kainaton Devi Pradhan Moidangpok GP Tia Sanjoy Maite Pradhan Ngairangbam GP Dr. C.S. Rabindra Singha Assistant Professor Oriental College Nasaruk Yaki Ngasigi Tharamaduda Puna Mahiroi Class 10 amadi 12 Mai Palakraba Kuntra Marida Mana Matum Pithoki Tharamaduda Chief Guest Oina Saruk Yakiba Dr. Lenin na Phongdokibada COVID Laisana Piba Saithengda Khwaidagi Saitheng Nangkibadi Mahiroi ni Lairik Tamphang Kudimak Thonglon Kibada Mahiroi Kaya Kangauna ki Nisha Sabagi Sang Wangkhalaki Kangauna Badagi Tophang Khangdaba Naha Kaya Masing Yamkhalaki adubu hojikti normal se lakpadagi school sing thong hangba yarakpagi tanja ama lakle masida yamna maru oiribadi matam sanga thadoluraba lairik tambagi habit adu nauna amuk laknaba lairik paningba poknaba mama pawaiba singna angang singbu pukning thogatpa tangai phade
ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯆꯦꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯁꯤꯕꯃꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯥꯊꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯁꯨꯌꯥꯂꯤ ꯐꯤल्म प्रोडक्शन की बैनर मखादा पुथोक्तुना शूटिंग तौरिबा असेंगबा इरल हाइरिबा फिल्म असिगी टीमना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा थवी विलेज की खुंजासिंगना फिल्म की थौमिसिंग लैनबा नुंसी मरिबु मतम पुनमक्ता निंगसिंगदुना लैहोंनबा उपाल थाबगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा फिल्म फॉर मणिपुर की वाइस चेयरमैन बीरेंद्र सलाम सीनियर राइटर्स एंड प्ले राइट फॉर मणिपुर की प्रेसिडेंट मनाउबी एमएम सकनाइरबी अईबी खेत्रीमयुम सुबदनी फिल्म मेकर ओशी मैराना सिंगबा सकनाइरबी मियोय क्याना सरुक याखी उ थाबगी थौरम असिगा मरि लेना मनाउबी एमएम ना हाइकिबदा उपाल योखत्पा उमंग योखत्पा हाबसी मियोयबगी तोफम थोकपा तौदबा यादबा थबकनी फिल्म नामलिबा सिंगना फजा फजरबा उपाल वपाल हैकोल हैकोलगे मतेंगदि लौरी अदुबो उ थाजिनबगी हैनबीदि लैत्रि मरमसना फिल्म की थौमी सिंगना उपाल वपाल थाजिनबगी हैनबी लैरकनबा थौरमसि सिनबनी थौरम अदुदा थवी खुनगी लुसिंगबा सिंग यावना खुंजा सिंगना सरुक याखी पनबा याबदि फिल्म असिदा मरुओइना अबी खुंद्राकपाम सुनील माइबॉय नोंथांगानबी दयानंद इथोय ओइनाम रानमिला संजनाना सिंगबना ममिरोय सिंग ओइरी खेत्रीमयुम सुबदनी की वारीदा मनाउबी एमएम ने स्क्रीन प्ले तौरिबा फिल्म असिगी डायरेक्टर ओसी मैरानी हौखिबा नुमित खरानी असिदा मोरेगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा कांगना संदोकपा डेंगी ओइगनी चिंगनाबा मियोय कया अमा नाबगी चांग लेप लेतना हेंगलकपा थेंगनरी हिरामसी मतंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन एनईआर की रीजनल डायरेक्टर ओरिबा डॉक्टर एल असानंदन लुचिंगबा टीम अमना मोरे हॉस्पिटल दा लायेंगदुना लैरिबा अनाबा सिंगी फिबम हक्थेंगना येंसिनख्रे ngasi yengsinbadуда district malaria officer NV BDCP Teknopal district ke Dr Yaikhom Manibushan amadi IEC BCC state consultant NV BDCP Manipur gi N Gopakishore saruk yakhi hojik phawbada more gi lanai oina hangba diagnostic center singdagi amadi more hospital la laiba KRSNA lab asagi rapid test tawbada dengue ni signaba case nipan more hospital da record oina lai hairi nakal amarom da ngasi nungthil more da laiba tongan tongan ba community leader sing yawba mi pha ama more hospital gi conference hall da dengue laina asigi matang da awareness amasu pangthokre tharamadu da kang sandokpa dengue laisa asigi matang da matau karamna section tharang paikakani haibagi matang da sugaina khanganki हाइरिबा डेंगी संदोलिबा कांग असि फिट कुन कुंथ्रा दगी वांगना पाइबा ngamde हाइरि चौराना मीटर चामरोम पाइबा ngammi कांग असना तोपा मियो अमदगे तोपा मियो अमदा सिकपदा लेना असि यांगना संदोपा ngammi हाना डेंगी पॉजिटिव ओइखिबा मियो सिंगना अनिरक सुना पॉजिटिव ओइदनबा सेक्शन निंगाई मसा अमसु ओइरि ngasisu ani shuboina jiribam district ki manung channa leiriba borobekra sub division gi netaji high school da medical assessment identification camp ama DPO samagra shiksha ZEO jiribam amadi achievement of rising maiden ARM na khusamnaraga pangthokre ngasi pangthopa camp asigi matanda jiribam ZEO gi IED gi coordinator Rani Devi na phongdokkibada maruoina jiribam district da sathauraba soinairaba amadi mimanadraba angang singda karamba khusuklai piba yagani haiduna ZEO jiribam na pangthokpa assessment program ni masi mathang chahidadi hena pak chawna pangthoknaba hotnagani haiki ngasi gi thoramasida barak circle da laiba disabled person sing kana saruk yakki Russia da coronavirus na nahanbagi masing wangkhalakpa amadi sibagi changsu Europe da khwaidagi masing yambo oirakpadagi anauba coronavirus ki athingba chanahankre hairi thangje numita anauba case lising ni phusani yangkhaima tho oiki President Vladimir Putin na thangdagi November 3 phauba pet holiday gi order hokiba sayol thokibani government piba report ta missing gi chada kuntraintoi dasmik manga vaccinated oire hairi lebak adugi mafam punamak ta virus restriction chanaba order pikre
Russia's outbreak epicenter Moscow-dana khwaidagi hena section tharang-sing lokhatkre. September-da coronavirus-dagi miyoi lising nifu mari chani humphumanga laikhidre, masi Europe-ki manungda khwaidagi masing yambani hairi. Superstar Shahrukh Khan ki machanipa Aryan Khan Sayol Mari rom Mumbai ki jail amada leiro matungda ngasi tholakle. Drugs on cruise case ta senabadagi jail da thamraba chahi kulumdai suraba Aryan Khan bo Bombay High Court na sagol centimeter bail pikibani. Ngasi ayuki pung 12 tarakpada security ki miyoi singna koisilaba Aryan Khan na hana nangaidon leiraba angoba Range Rover car amada jail dagi tholaba matungda kakhat ki amadi gari adu thauki. Athar Road Jail official singna ayu anganbada bail box dagi bail che sing lauthokhi amadi Aryan Khan bu thadoknabagi process tawba hokhi. Ayuk tagi Shahrukh Khan gi fan singna mahaki yum manat ki mapan da tinduna welcome home Aryan thaba poster sing paiduna ngaiki. Hanagi Attorney General of India Mukul Rahatagi na numi humni Aryan Khan gi bail gidama High Court da thengnaki. Mathau taba step singi Mumbai Session Court na khuyak piraga thadok pagise adu prison da pisan bani. Narcotics Control Bureau NCB na cruise ship party amada October anida red tawada phakiba miyoi kungi manungda Aryan Khana accused number 1 ni hairi. Anti drug agency na mangondagi drug phaba lekhide adumoinamak mahaki WhatsApp chat na mahak illicit drug deal da senai haiki. Haujarabada mara pamuka na pijari. Hokiba pung kunmari da Manipurda nauna COVID-19 positive oiba miyoi yankhayapan thengnakre miyoi amana laikhidre. Khul singi khulakpa singi mateng yauduna war against drug kamari lena popi thaba thingbada mai pakpa ngamloi haina SP Victoria Yankhomna phongdokre. Saknai Rabi boxer Mary Kom gi mapuroiba ke onkolar lakadoriba assembly election da mirep oiragani. Loyana Russia da coronavirus nabagi masing wangkhalakpaga loyana sibagi masing su yangkhalakli. Ngasi gidi paudam pijaba matang ase loisinjare miyeng tabiri basingbu kurumjari.